Assalamu alaikum waangalizi watukufu wa televizion ya Taifa riwasulema katika waida ya simulesheani ye taarifa habari. Iraisi wa Jamhuri Azali Asumani hahutubilia le Taifa ya mfumraru inu homunasaba wa homa hawanyumeni rauyela ya mfumneinu. Haruma ya hutuba ya hahi hadhukuru ze hukuma za rengwa nesheika yushaka uhukumu ze dawa za husu ya zitendwa za kifujari za jirisiwa omahaziwizili na 18 miongoni mwizo delejerebu la udangu saendegi yakayabali ya iraisi wa Jamhuri Azali Asumani nari mwishili. Redungu sonti pia zambao cour de sûreté de l'État ani yoshika ushamahaka mashakanti shakahangalia zenongo za jiri harumeme zinu ili warenge mahakama lazima madhili ya lazima baada wakanti wato wa mahakama ya hao mahamengo miraru hari perpetuite kadha ondu pia washanga na miba mutshanga hakami mkomori wandu wahundane zenongo zila wala wananyasi hawanza ni watu ngajalia sinti ya fami nzima ntsami ni kondu wala hunda zenongo zila nga mbajo subutambe ukaya katina ndongo za ufami nda inaho wengeze ngwezo zilitambisha sunti pia kwezi watukufu ama tijohanza relewani ukaya yekuruila ikanti ikauto mahakama handongo za jiri ziranshi sonti pia banu katende mali zikanza nje tibala delegation wakanza bafanywa atanta ya mvyo idangusiwa rija ngasarume kampanya he referendum wafanywa atanta ya vice-president aduka vice-president bamu stadran wandu pia wadungu kartoshu 10 na mfukare za kanza zimwe rija harme referendum renshi sonti pia mwana hatu mwana shewatu mwana hatu obana wasaya gendarme boke hazia hendo kaya yati amani harmaze voti riwono heli yare mazonde shenda za kamili hata hangulo mhondo ngar amini wa made rasom kabalo siku go jaji sengo siku uja hajuka nzahe akaka mde mezonde shenda zila ijujo humde mehar mashaitwa shiposha osiku go jaji geja kazab referendum hisa ze resultats tol shabaju handu tsena wa baki na tartibu za ukaya ngwanzao watie balbala harmensi mgajale mahakama yakaufanyiwa mgajale mwabushirio mwafereshewa ndoe mahakama wafanya namna bokuwa kumori pia wadungezo ngo hizo basi joka hari hizo de za tsonga mahakama yao yakaurengaze mezuri hizo kweli zepengizo wazahajwa ku sha ezura kautsa hindi kautsa haya vya peye dangu handukumenda wafe ngejera mbabo kila zimwafungo helio kautsa mustadrani ya fejera mbe ka kweli ngela muske helio kautsa halira jabu ya ula wafe jambe kabo kweli mahakama na helio hawur kautsa heza kanza jiri ngejera mbe ka yu haki sirhunde abo kamnyezi Mungu abenzi nyezi Mungu ajalira ngo hamarja kanza zifanyihe ziti waswili wazungu hamba zi eshuwe yabo we mahakama yanu yunu msomo inikao wabaki wakaya zila kazirendwa uhusu sheitendwa shajuruhu mnaijana wa shikoni tarehe 3 ya Desemba rakaniyo Rais Azali Asumani haunesauka zetabu hithi ngazendele yao ili ujua wajirisa sheitendwa shinu narmishile yemhu wahidaula sinabdi wazi za jiri juzi harmu wa Desemba za jiri koni ndugunziro hadis shandu kaya manda muharibanu insanu mdulo diwaza si diwaza sazo zazo bjin mahala menchi harmensi shangaro mba musido jiri yabo ngamzingarusha bashinu nambia ndo akoni pia ukaya zengo lazim tabish ngambesho wanduza hemru nyezi mtamani ze condolences zangu wanaka mahala na kamaro kubo za jiri tiwapara pia wandu wakoni tiwapare madhamana tiwajamba habari twende utangani titwaze amri harume serikali ukaya owakoza na mfanshauri hata Mwenyezi Mungu ajalie hamda unono wangi abo ngamshukurio madhamana wafanya hizo na wambia shanga mshukurio ndo ikoni pia radema notable ujai madhamana enamna warenga zenongo za swarifia amani hatarjeru waswele tartibu inu
yauka ezaka ujiri shakaba jeriza saa zabakia bahandi izua madira hamba ritsanganyihe rirenge haini za ufanya ikeze ngozila zitijiri tena haruminti hatu inu haukaya inunti ya shangazi wa kadozi nji shangazi wa ukanti za sangizo harumata harumanasi shaketula dhimuri wasuli bala yode kinyume ngela dhimuri zirisome riti wasuli hula shari devson ngamtimizi kwezi watukufu nambiwa nama majeshi muzeti mefredamu gamzijuwao shana mwishele ukena katimenda au haruma mji kabati mji utona mwana nyanyi hau mwana hanyu hau mbaba hanyu bahina mdoka ufanya ndweshele ya balaka mna huwa nuni hau magonzi shahani mada mujolo au harumaza nwe hazazula wala ula mdudasi akasondwa faminzi wege na mfanya haze hanyu shana mdojuwa msoma ka haini rongo iladhimu wandua fanyeza lazima ebonge ngamzi juwa uletu handani lazima kabajo fanya tabai harumaza ngo hizo ili warengwa ze mesure ya ukaze ngo hizo tujojiri tena shazike msoma bali na hamba harumwa na nyanyi wajuka urengaze place za hanyu haukanga bajenda la roteti maudu wana hau gwajuja ajarengeze place wadojua ukaya ngawe service ala mwifanyiwa shanga bwe namna ya dhimu mriarumie zemvuzahe bake proportion shabatina mbao disproportion ya he namna mjuka urumie zombo. Hifadhi ya Taifa igamata magari menji yakauzungulia watina imijarada ya kitekniki inudemana ikao owenye magari wajikurubisha haruma ledaho liko utunda magari ili ufanya imijarada inu. Kasim Suleiman na Mustafa Abubakar wafanya utasi habari. Samira Abdul Wahid Haruma maelezo zaidi. Haruma umisuwa humaha hifadhi yo mabareni okwa banafasi mazofera wabalia we magari yatutimia imijarada ya lazimu. Usiku wa jana ya idara iko ushulihana no mtundo wa magari waka haruma hazi ili ujibu ya mahutajio ya hemazofera kwa jaka waoche waka ya wajau ya idara iko ushulihana nele bulula hensi ikao kaujaka uramushiha hamagari. Vanu le fijolo no vanu hamana hamba tunambia zoyabo yakaya gendarmerie dubonzianiho namne ka osi wanadamu simpa kari tsotso ranzi ngerla murfangi makirtase le garde mana ona le fijolo leo la ho wanadamu garde mana ona le fijolo jinji da branzori tunde le gar henam nahal abunge lazima wanadamu ya bloka linka jakiri enda tiampulu hawle ke zefre ha baze plaquettes un castingema. Donc abu lazima hukamlwa kan kumna utabifu mbabi lazima hiyo hautungu udihodo wa kahadhir waone sawa muhimu ya uka e service 2000 wadofanyezi haziza hao hanzia za teknoloji. Au plus tard kwa lazima kama 2 mars au plus tard akanga sine mahadis ya hatu hadis da sine komeza donc besenge jo kwa lazima kezenongozinu rizi informatiser riki en parallèle direct armayno site web avons la douane yakayar ke bazima de la douane directement hayni garil jo de douane ou la douane shabunga bo numéro ranzo kata joni bale numéro jahu na bosanga rono zenongo pia zala bimba tinaka kutabi haudo balia dossier na dossier olenga ngiyo sawa manezi transit aba transitera bango down haye biro haisha mushuda jueze no koliza za de douane donc ele namna rujuka ukasi nao amukalma muda mfubi bana arumuke projet sari lancé awarkubalia abunge yabukanziani omtesheleo hawinji hifadhi yo mabareni harumwazi nsananza za homji waenzi inu namna ya uhifadhi emazofera ili ushashi zaze ajali. Zehazi za urengeza ipare yangu hamvuni haruma ibamba uhendelea ihokartala zihisa zinjianziani inu azma ya usahilisha wanzao wafanye mzungulio haruma ikartala na usaidia wajau wanzao wafanye matembezi haruma omkabalaunu. Ibrahim Mkababona Ahmed Abdalla Hussein wafanya utasi habari. Milioni jana fedha ya shikomori lima liarami wa harmaizi hazi za humfanyo wa hepare inu ikao ngiyo na metera 10 ne mali inu itolwa no wakazi wa homji wa mvuni. Barnamaji ya mada inu ngijuru husu walimaji wa hele bavula bambao ya juu wadobalia zebidho za hao haunafasia. Sionoe taabu ya homro wa mijo hosi hamvuni
yauka eni yakoza hunu siwima mabamba malili dombelili ya hormema pasi yao hata rijo honda epare ya mshambulu ngese ilari fanya futehiri mtia hosianaye zila ni ushuru za mchi rekauzi tsanganya hata ipari hani haukaridiri wazasaya shila shahula rishizia nori tsanganye ila mali ike hawenji haukayangu jo kama li yakafanya hazi wasuli hunu yauka haina usiku edomo hakaulibari yaliziwi jana na mengo mfukare na zanu harumalera kume rifanya rifungwe marumbo riwaze ada zonti pia rizirende mapesa no ilila development ya ushinda risaidi ilila dima ngiaba haba jibaka ujande matrisi muneja izoza dingonisha asatan dalalima lahatu mentera 20 tondoni uenda kartala zinu dezatongesa wakazi wa mvuni ikao duwatende ya ibarna majinu watahao haina mrutukao yonti yasaidie omtunziani wa hebarna majinu ili uheza juu maendeleo soni ya hematembezi haruma ilibavu. Yala de matalazuzi ya Samira Abdul Wahid yemihashirisho husu yembwana ya uzima hatu owade wa mkunguru idungunga yendele yao ezamu ijili ya mjini mabinguni haruma ibambao zinu shabaha za ukai maranya wailewe namna ya ushinda wajipukane no wadeunu Azhar Mbaye na Salimu Ratiraka wafanya utasi habari. Yepaluira haka jalawa na rilale harumaze mustakera ili rijihifadhi zinu dezaanzi wa harumaze bendera za kazi wa mabinguni harumaye hafla ya humwanunu wade wanderema zijani buzonsi za huwa kazi wa helibavu la bambao zika harumaye hafla inu naongo alindwao wende waeleze watsuka yabo hutuba zinji zionesa umuhimu wa helai ile duni katukula lokaza shinda rumba mkanga benzi haini ndoni kwa mustakera ba ya kera atende kudu ya uwe ya kaze mi sofa basera wende waleze tamati au wende wa mengele putu wende wa mengeze lichi atafakoni libishie mustakera ngatsa kudu ya hatu mustakera tasasta jokenda halale ngenda njano mustakera mana deja mbesare mani le dundi ngomba kudu ngadiyetele idabaki ushanzania remani dinudi hata ambapo dadani ambabala sala na mustakira bala kajafa kana muzatu dozoni saukana ekangara mzembalo rohe munu komor munu ngazija nana munu bamwele bavula hatu ngaijoroha ekangara nza awone saukana bandiara mutene dalao watu wakana kapalu zinji shabandi ya wanu wali Hamadu Maha wa 2014 wanu wenda na umunda wanu zili na jana na mungumiraru wamwaha wazizili na 15 wende na umundana warushiwi na mungufukare wanu waonoka yu alama ukao wanu wajoshinda watowe le mungu la hebali hunu komori yabo hasonti pia ngebidu rifanye hazi sonti pia ritie mvu risihade hasonti pia ili rito wadeunu ili rijetu aswili haruma irandevu karniki wayo na domaha zili wa 20 haizo amjenda hamisambabi namna jeru kabudi rijihifadhi hasonti pia huduri mibanuku wade wanderema hojihifadhi ngebidu hasonti pia rilale harumaze mustikeri mdata mbekana o mustikeri ngona joto o mustikeri munibamfia mndu nafanya ya mustikeri baka irona joto rana ufa yaka uwakili ye mafundi wa dini haonesa yauka huwana na uwade izume ngoni mweze mbawa za hedini yemera wahe bamba wa juu upandu wa hahe hahashirisha uwakazi yauka zimbwana za uwana na uwade wanderema zinuti za hema twabibu wa oche haina mwana chokonti pia ekaye wahe bamba wili ekaye mkomo ya juaji hisi ya ukahorengashe zamana za hoto haina adonisho reka fikira reka mfu reka maji asibabu densi ya hahe ya boha fanya dongo ikawa zimpasa shakaja fanya hata ujizunti pia rahai hafla ya humhashirisho no wana no wade wapalu ya jakaza kifu wanikiwa idho amana inu waeleze ya uka dalao hamadalila wandu wahala umuhaziwi zili na 10 ngalijo urejeyo umuhaziwi zili na 10 shinda nao wapara uwakazi wastehili dalaulinu
Habari za hatu zobonzi. Umuhansi wa kirasmi wa rais wa Brazil Jair Bolsonaro demfumne inu hazinu ezehadhari pia zirengwa ili ujadidisha hifadhi binti mhaju. Zihadhari zonti zirengwa ili ujadidisha hifadhi ho Brazil ho munasaba wa mrengo kirasmi ze dhamana za urais wa Jair Bolsonaro. Rais yachagula no wanansi wa Brazil ngena mahamengo mirandaru na miraru na ye haive ajali ya ho wandu wakaanza wamrehitwa wakati wa himabunjilio ya siasa. Mwengoni mweze dhamana zimlinda aondo huanzanisa o wanansi habu yakae mivurano baina hao ngio hawinji. Yamfumne inu haini tartibu za hifadhi zitilwa nziani hahuanza batikae miharbatu. Iho RDC umtindiho wa mawasiliano ya internet yansiwia vili mweze nyichaguzi zitia harara emaranya haswa wakati kao omwazo eze bulletin raha kojatimu hamara ya sana redunge binti mhaju. Iho Kongo Kinshasa harma baadhi ya mabavu zenye chaguzi kazijafanyishiha. Ino azma ya himadhamana wa daula habu watanabahiuka kabati amani harma ya mabavu yano. Hazinu wakazi watayarisha nyichaguzi ili uone alama ya uka kabati zizi yao zenye chaguzi zitifanyishihe ama harmai mabavu baendelea zevoti vanji ya balbala hasiba budo mungula wahi mawasiliano zejanibu kinyume mwezi waone sauka tartibu hamada zinu kazi tuti ya ubenufu harmazi natija zijo ulawana upande wahi mwanzishi jimla wahi zejanibu zijiunganya onezi haone sauka ino azma ya uhifadhi emaranya. Habanu wangalizi watukufu dorkaza ukifu lejeleho lahe tarfa habari na mbite masi umema wadzimane ORTC. Ahsantum.